ayikhiphe isibindi, ayikhiphe inhliziyo ayenze ebese ngiphuza igazi lakhona lishisa. Ngiphuze igazi. Ebese ethi amandla ami asuka namhlanje ngeke ngiphinde ngisone lutho. Uthe hamba isikhathi-ke lapho-ke sisekhona lapho esengicabile wangiphuzisa iy'ntelezi, wangibhalazisa, wangenza yonke into. Wase wangitshela ukuthi yonke into efikayo emqondweni ethi angiyenze, angoyenza ngoba ngifuna ukuthi ngibe nebhizinisi. Ngifike ngihlaba isilwane, ngifake igazi lakhona lapho phakathi. Wanginikeza nezinye izinto nje, wathi ngamixa phakathi khona laphaya, ngakhuluma ngababiza bonke, ngababiza bonke ukuthi besebenze ngempela. Yawo. Hayi kuhamba isikhathi ngabona ukuthi hayi ngeke hayi. Lento le ngathi ayisebenzi. Washo kanje wathi yonke into engizoyifica phakathi angayisali. Ngathi phela ayikulungile baba, ayikho inkinga. Wase wathi into esizoqala siyenze uzokhumula izinto ogqokile. Uma ukhumula izinto ogqokile ngizokunikeza ibhayi elibovu. Namandla lokho izinto elapha phakathi zingakulimaza. Wanginikeza before singene ngaphakathi nje wanginikeza lelo bhayi wase engikhothisa inhlungu. Angizazi izahlungu ezayibabaza. Yayibaba le nto leya futhi. Angena ngapha hayi wasathi singene ngaphakathi sangena ngaphakathi. Mesingena ngaphakathi mfowethu angisiqala isikole esiya lesa sikole lesiya ngicabanga ukuthi esabantu abazothwala vele kuphela lapha ungena naye kuphela lapha. Uyabona ngasibe ngingena isikole sakhe siwurawundi nje. Yabona lapha ngomnyango ungafiki la elodunyana. Uma ungisangena nje phambi komnyango. Ey wethu ufele bengawubona lapha mfowethu hayi. Angibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu nodadewethu nomkhulu nomalume no-auntie lapha eMakhaya TV nginobafo osibhalele naye wathi Makhaya TV nginenkinga ngifuna usizo lakho ngifuna ababuli baseMakhaya TV bengilayele la ngingakhona ukuthi ngisizakale kule nkinga le engibhekene nayo. Ngase ngithi mina nawe mfethu awufike esigombozini la nami enginokushuthela khona ngelanga leli la namhlanje ngikwazi ukuthi siyikhulume le ndaba le siyixoxe ngibone nami ukuthi ulwazi lami liphelelaphi kanye nababukeli kabakhaya ngoba into ebalekile la ekhaya ama comment asigqugqumezela kakhulu ukuthi siqhubeke sisiza abanye abantu. Ngicela ukuthi nawe uma ubona le video upress ulike, upress usubscribe bese uyakhomenta bese bafethu ngiyacela ukuthi nijoin EasyBet nisebenzise promo code ethi STay50. Ngokwenza njalo EasyBet bafethu ngibekela inselelo kule nyanga uthi angijoinise abantu aba 150 bese bayabheja ukuphela kwenyanga uzonginika u5000 hayi owami ukuthi ngiphisane ngawo ngipha abantu aba u5 ababuka iMakhaya TV abanenhlahla. Ngithembeni naka ningaze nangilahla nangithatha ku0 ngibeka ku50,000 subscribers nisenganginika labantu aba 150. Ngiyazi bakhona abantu aba 150 ababheja la uyajoina ngeStay50 bese uyabheja noma ngamalini noma ngo10 rand noma ngo20 rand. Uma kuba nawo vele EasyBet account owayikhanda ngoStay50 cela udeposit kule nyanga ubheje zikhali bafo ngikubingelele ngiphinde ngwamukele eMakhaya TV. Ngiyabingelela futhi ngiphinde ngibingelela abalaleli nababukeli emakhaya bese ngibonga ithuba eMakhaya TV. Khona uhlelo nginokulibukela lithi kwenzakala nami ngithi angibuze bafo ukuthi kwenze njani. Futhi angazi ngiqala ngaphi indaba. Kahle mina ngumuntu oyisebenzayo. Yeah. Ngumuntu nje owathi mefunda eqeda isikole matric wasethi ake ngizame day business. Okusho ukuthi ke ngenhlanhla leyo ke khona la engangiphanda khona eqaleni ngakwazi ukuthola imali yebusiness ukuthi ngiqale ibusiness. Eqaleni kwami ibusiness benginephupho lokuthi ngibe ne-car wash. Lokho ke kufezekile ke i-car wash ikhona. Ngumjida nje owaziwayo elokishini ngayo le car wash. Kuyenzeka uthola ukuthi i-car wash yami iyasebenza yona, iyasebenza yona ngoba
kuyenzeka uthola ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngeviki kube khona lo abafikayo namathekini azowasha imoto kanti kuyona futhi le car wash inezinto futhi zokwehlisa ukoma lapha ngidayisa notshwala nanotshwala ama-drinks konke nje okuphuzwayo khona so ehambeni kwesikhathi ngagcina sekubona ukuthi i-car wash yami iyangenzela yona imali kodwa ingenzeli ngale ndlela le engifisa ngayo ngoba nephupho lokuthi nami ngelinye ilanga ngibe ne-car wash ene-club enkulu eyaziwayo nje itheku lonke eyaziwayo ukuthi laphaya kuyadawa kuyaphuzwa kuyajatshulwa kwenziwa yonke into yabo nawe uyazi ukuthi njengoba sela emhlabeni zizele yona imali-ke so ngagcina sengibona ukuthi njengoba nje i-car wash yami ngilethela imali ngale ndlela mina ebekade nga-expect-ile ngayo ngigcine sengibona ukuthi angizami okunye engingakwazi ukuthi nayo ibe khona ibe ningi so ngibekelana-ke sengithi-ke ngiyayibukela u-TikTok njengenjwayelo nje no-Facebook no-Instagram hayi ngizimesi ngiyabheka ngithole ngathola i-comment nje ngiscrollela nje kwamanye amavidiyo nje engingizizwa kwadalaza kodwa nje angiscrollela khona manje ngiyabheka ngabona omunye umlisa nje owayebhalile i-comment ende esho ukuthi uyathwalisa uma ufuna usizo uyakwazi ukukusiza hayi ngabona ukuthi hayi ilona thuba nami leli engikutholayo ngase ngibona ukuthi ake ngimbuke lo muntu ukuthi usebenza kangaka kazi mase ngiyawabheka amavidiyo akhe ngiyabona impela mengena ku-profile yakhe ngiyabona impela ukuthi hayi lo muntu athi uyasebenza bayafika abantu kuyena so kwahamba-ke ngagcina sengithatha inamba yakhe ngam-inboxa ku-WhatsApp saxoxa naye mesixoxa naye ngiyidalula ukuthi ngubani ngisukaphi owakabani ebese ngiyamchazela kodaba ukuthi ngifuna into ekanje ebese yangitshela ukuthi hayi into ekanjalo ikhona njengoba ikhona into ekanjalo engakwazi yena ukuthi akuthathe ibhizinisi lami alibeke la engifisa khona ukuthi libe khona hayi ngithi mina hayi shuthe kahle kahle kufeziwe yonke into ifeziwe manje ngoba sengitholela umlisa lo owakhona la eThekwini mengithi sixhumaneke naye-ke sokusixhumana-ke naye-ke kugcina sekuthenini sekuthatha isinqumo sokuthi ngiyohlangana naye mengitshela wangitshela ukuthi kumele ngibe nemali engango-30,000 ngikwazi ukuhlangana naye ebese kuphekwa lelo 30,000 ngikwazi ukuthola isilwane thizeni akazokwazi ukuthi ngikwazi ukungena ngaso esikhozweni sakhe mengifika khona laphayana nangeshwa-ke lokho-ke kwenzeke-ke ngisithenga isilwane ngathenga okuyimbuzi okuyichwanyana nje okuncanyana hayi ngihambe ngiye khona ngitshela omunye wabafowethu ukuthi ngicela ngiphelezele ngendaweni ethile kodwa ngamtshengisa ngiyokwenzani ngoba nami phela ngangizovalo ukuthi bazomjaja abantu yabo hayi angiphelezele-ke lo mfo kwakuyena udriver because vele imoto straight ngangifuna phela udriver vele hayi sihambeke nalo mfowethu mesifika la eThekwini ngimtshela ukuthi baba sengikhona ngila endaweni ethile ebese yangitshela ukuthi okay uyeza uzongibhekapha ngemoto mengifika ngigibele emotweni yakhe isilwane sisale ngemuva kule moto le ebese yasilandela le moto engifike ngayo mesifika khona laphayana mesifika kwakhe lo baba ebesethi yonke into yami ifeziwe manje wonke amaphupho ami afeziwe yethi mina hayi mawusho njalo baba ayilungela yekho inkinga nangempela-ke mesingena esikoleni salo baba ebesethi angaqale ngingene mina lithi mina alright ayikho inkinga ngoba phela ngizolalela yena uyena nomzana lekhaya mengifika-ke lapho-ke
esengimisile eminyango esigodlweni sakhe afike asithathe lesilwane lesi ashumisela khuluma ebese ethi sengingangena ngingena lapha nafethu angifuni uqamba amanga lapha nami ngathuka mfethu kodwa ngathi ngoba ngiyayifuna lento engiyifunayo ngiyafuna ukuthi nami iphupho lami lifezeke yabo ngase ngathi hayi angibekezele ngangena kabe ngena lapha mfethu kwashoqa ikhanda ngashawa uvalo ngajuluka ngamanzi so kusho lo baba ngibona ukuthi nginokusaba yabo ngiyasaba ayi ngabona ukuthi nawe sayabona ukuthi ngiyasaba manje wangitshela ukuthi hayi khuleka nje ubula uphephile ayikho into engizokwenza mina ngizokwenza lento leyo ifuna wangibuza ukuthi ngiyiphethe yini inkomo zakhe ngathi hayi inkomo zakho zikhona ngiyiphethe ziphelele futhi ngoba even ngisho ngithenga isilwane ngisithenge eceleni angifunanga ukuthinta imali yakho la dish ngathi hayi right ayikho inkinga futhi hayi lo baba ke kushutheke angibeke lapha emsamo wakhe angenze izinto angigqumise angiphalazise ebese ngitshela ukuthi uzongicaba yabo hayi wasathi ngakhumula kahle ngaqimba wangicaba sathi mesisuka lapho wase wahamba waya ngaphandle eyadini lakhe wabuya nesilwane esiyinkukhu emhlophe wasathi le nkukhu iyona ezokunikeza amandla njengamanje sizoyihlaba besihlaba uzophuza igazi naye yabo ngase ngathi mina hayi kulungile yize noma ngakaze ngiphuze igazi lenkukhu ngoba futhi angilidli ukulidla yabo hayi nangampela ke lo baba ayihlinzi inkukhu ayikhiphi isibindi ayikhiphi inhliziyo ayenze ebese samphuza igazi lakhona lishisa ngiphuze igazi ebese ethi amandla ami asuka namhlanje ngeke ngiphinde ngisole lutho uthe hamba isikhathi ke lapho ke sekhona lapho esengicabile wangiphuzisa izintelezi wangibhalazisa ngenza yonke into wasongitshela ukuthi yonke into efika emqondweni ethi angiyenze angoyenza ngoba ngifuna ukuthi ngibe nebusiness nangampela ke ngase nga-understand phela nami ngakwenza lokho akakushoyo wase wathi uzonginikeza isigubhu lesi wayethe phakathi mengifika endlini ekhaya angufike ngihlabe isilwane noma kuyichwanya nokuyinkukhu ngifake igazi lalo la ngisibeke emsamo la engeke uze ngene khona umuntu ekamareni la engasikhombisa ihlezi khini nangampela ke ngifike lokho ke hayi mengisuka kuyena lo baba ngihamba kuthiwa vele umuthi awubonga ngiphume ngihambe ngifike ngenze njengoba nje kade shilo impela nje ngifike ngihlaba isilwane ngifaka igazi lakhona lapho phakathi wanginikeza nezinye izinto nje wathi ngamixa phakathi khona lapha ngakhuluma ngababiza bonke abakithi ngababiza ukuthi besebenze kuphela yabo hayi kuhamba isikhathi ngabona ukuthi hayi ngeke hayi lento le ngathi ayisebenzi kahle yabo ngabona ukuthi lento le ngathi ayisebenzi ngamfonela wathi khululeka izothatha isikhathi lapho ukuthi isebenze ngalinda hayi ngabona ukuthi hayi ukulinda kwami akungisizi la into yami ngokuba ikhuphuka iyehla yabo ibusiness lami liyehla nje mhlawumbe sekuyenzeka ukuthi ngesonto kufike lezo imotwana lezo kufike labo bantu labo emqondweni wami mina njengoba nje konke lokho sekwe ibusiness lami sengingasasimama ngalendlela kade ngifisa ngalo ngisangibona ukuthi mhlawumbe wathatha amandla ami mina lo baba yabo enganginawo amancane ngawaphiwa abaphansi mekusuka lapho ke engibona ukuthi hayi ngeke kahle lento le ngathi ayingisebenzele yabo niphinde futhi laba futhi engihlala nabo abafikayo nje bezolindingana sixoxe nabo laba fowethu laba sixoxe ebese mina
ngiyifakwa samhlanje indaba yokuthwala ngithi kodwa ngike ngibabone labantu abathwala ukuthi basinama kanjani ebese bethe hey ngithi hey nami kumele ngihambe ngiyothwala nami khona nami ngizosimama nami yabo hayi la ngaphela bavele besho ukuthi hayi khulileka awufuna ukuthwala shona ikhona inyanga elodwa eyaziwa edumile impela lo ngithi mina hayi usho kanje uthe ilaphi ethi hayi kamhlaba iyalingana ngithi mina ukude lapho ngene ngithi futhi bengidlalela yabo ngizibe nale ndaba le uthe ayisengilele impela ngibona ukuthi mhlawumbe mangase ngiye khona ngamhlabeni lingana hayi mhlawumbe into zami ngalunga ngoba ngihlezi ngibabona abantu abanama club namakhawashi zonke lezo zinto lezo imost yabo ngizokuthiwa ithwele and futhi ziyabasebenzela into zabo ngoba ukuthi uyafika kwamanye amaclub kugcwele kuthe qho yabo uxake ukuthi lo muntu ngabe wenza kanjani lo muntu lo yabo so hayi ngalithola ulwazi ukuthi naye ngempela ikhona ngempela inyanga kamhlaba iyalingana engeke ngize ngidalule nayo ngegama futhi engaya kuyona shuthe mengiya kuyona le nyanga le ngayithola inamba zayo indlela thizeni nami ngoba phela ngifihla into yami yabo ngafuni ukwazi futhi ngafuni ukwazi ngayitholela hayi ngathi ngiyithola nayo futhi ngeke simdingi futhi ngiyi WhatsApp ngixoxe nayo futhi sixoxisane nayo ebese ngitshela ukuthi njoba nje sengikhulume nayo zonke into zami zizolunga angithembe yona ahlele usuku lokuthi ngifike ngoba ni umuntu ebhizi kakhulu kuyenzeka mhlawumbe ungayitholi uma ufikile uma ungayi-update anga ukuthi uzofika yabo shuthe ngiyitshela ukuthi hayi no ngizofika usuku engizofika ngalo ngizocela ukufika next month ngomhla ka-10 yabo ya ngayitshela kanjalo yase yathi kulungile ibinendlela ngomhla ka-10 kodwa ke ngoba ke isine custom izongilindela ngazathi hayi kulungile baba yekho inkinga nangempela ke ngilodo njani ngigibele ngiyakhona ngiyayigibelela anginayo imoto uyabona mfethu ungabi nayo imoto unebhizinisi usimama ulodo njani mfethu akunzi uhlanganisa mfethu yabo na ngigibele ebese ngitshela ukuthi ungakagibeli nje sisaxoxisana nayo ebese ngitshela ukuthi izithwale nazo angeke ikwazi ukuyidalula zonke kodwa cheap kakhulu lesa 64,000 yabo okay yeah ngithi 1+1 ngizokwenza njani la ngoba phela lo 64,000 anginawo uqala yokhipha u30 nangapha ngiphuma ukukhipha u30 nangapha futhi la eThekwini inyanga mbule edlala ngami bese ngiyatshela ukuthi hayi kulungile baba ngizohlanganisa kodwa ngizokwenza show ukuthi ngomhla 10 ngiyafika yabo hayi la ngempela ngohlanganiseke lo tunyana ngihambe cause vele kwakunemali vele ngangisevile elotunyaneni ebank ngihambe ngoxisana nebank njoba nje ngizofika ngomhla ka-10 kuyona ngicabanga ukuthi ngaleza ikhathi ngaleza ikhathi kwakulotunyana kwakuwukuthi ilotunyana ibhenki kumele kuthathe 30 days ukuze likwazi ukunikeza imali oyifunayo nangempela ngihambeke ke usupheli u30 days ngihambe ngilotunyana ngishone khona ngomhla ka-10 sengiyitholile imali ibank singinikezile imali mengifika khona ngihamba ngiyalele mina baba sengisendaweni ethile manje ethi kulungile ngizokudirect ingidirectele sihambe ngihamba mengifika khona ebese ngitshela ukuthi kuzomele uthole iskapu okay yeah iskapu
ngimbuze mina ukuthi isikabhu ngingasithola ngala ngoba phela angiyazi indawo yangala ethi ayikhululeke ngizothumela abafana bazosithenga. Ngiqale-ke nami manje ukuthi uzothumela abafana bazosithenga labafana labo ukuthi mhlawumbe naye futhi lo uzongishaya futhi nge-trap uzolunto njani uzongidla imali yami aphumeka kanjena bebebaleka labafana nemali ngizothini yabo. Hayi kodwa ithi inhliziyo ayimthemba ngihluphekile ayikho nami into engizoyenza futhi ngihluphekile kakhulu futhi. Hayi mangifika kushuthi-ke abafana behambe beyosithenga isikabhu abafana beyosithenga isikabhu mebebuya naso isikabhu abafana besho ukuthi hayi sibe imali engaka sibe u-3,000 kamhlabile lingana-ke izinto ngathi ziyabiza khona bese bethi siwu-3,000 njengoba siwu-3,000 nje ebese ngiyamtshela ngithi baba imali ekade uthe angiyiphathe bekuwu-164,000 kodwa ngesimo sokuthi bengixakekile nami ngizocela ukuthi ungadinga lo 3,000 ngizowufaka sengiwufaka because kumele sicuzule kuyona le iyona kuphela imali enginako ngihluphekile ayikho inkinga bese ithi hayi ayikho inkinga. Hayi ebese-ke ithi okay asambe singaphakathi manje esikolweni. Mfowethu hayi into engayibona lapha mfowethu angifuni ukuqamba amanga mfowethu into engayibona lapha futhi ngangiqala yabona uhlezi kuthiwa umuntu kumele ubekezele mfowethu kodwa lapha mfowethu ngabekezela khona kodwa hayi kwakunzima mfowethu kwakunzima ngempela mfowethu. Mesingena esikolweni sayo le ndoda siyangena esigodlweni ngithi obo-rondo siyarawundi nje kahle nje impela nje ovulekile impela mesingena before siqhubeka bafunga ngani before singene lapha wangitshela ukuthi yonke into engizolunta njani engizoyifica phakathi angayisabi. Washo kanje wathi yonke into engizoyifica phakathi angayisabi. Ngathi phela ayikulungile baba ayikho inkinga. Wase wathi into esizoqala siyenze uzokhumula izinto ogqokile. Uma ukhumula izinto ogqokile ngizokunikeza ibhayili bofu. Namandla lokho izinto lapha phakathi zingakulimaza. Wanginikeza before singene ngaphakathi nje wanginikeza lelo bhayi wase engikhothisa inhlungu angizazi izahlungu ezayibabaza ayayibaba le yanto leya futhi angena ngapha hayi wasathi singene ngaphakathi sangena ngaphakathi mesingena ngaphakathi mfowethu angisiqala isikole esiya lesa sikole lesiya ngicanga ukuthi esabantu abazothwala vele kuphela lapha ungena naye kuphela lapha uyabona ngasibe ngingena isikole sakhe siwurawundi yabona lapha ngomnyango ungafiki la elodunyana mawusangena nje phambi komnyango eyi wethu ufele bengawubona lapha mfowethu hayi kodwa ngoba ngihluphekile futhi ngizobekezela mfowethu ngizoqala isibili angena mfowethu manje mengingena lofele buphakamisa ikhanda uthi hayi khululeka ungaminaki ngibona laba bazomnikeza amandla bese ngiyaqalaza nalapha emsamo omngaka futhi lezi nyoka lezi kuthiwa zinhlwathi yabo zinhlwathi mfowethu ngithi manje hayi ebese ethi into esizoyenza ke la njengamanje ngizobiza umfana efike elethe isilwane lesi abaphuma ukuyosithenga isikabhu into esizoyenza lesi sikabhu sizosicaba mase sicaba lesi sikabhu lesi sizobe sikhuluma la eceleni asicabe futhi mesicaba siyakhuluma la eceleni sicela amandla sicela impumelelo sicela yonke into yabo kushuthi mesicela yonke lento le ngokusicaba nje futhi isikabhu asifaka umuthi wakhona asikhali sithulela sethulela nje yabo asigcoba into zakhona ebese ethi njengoba sengisicabile lesikabhu lesi ngizofuna ukuthi kube wena uhlabayo yabo ngithi mina kulungi anginikeze ummese loya mese loya
yiloya message ucelemba kahle ake ngithi ucelemba nje loya mfethu ebese ethi ngizohlaba mangihlaba lesikaphu lesi ngihlabe mangisinquma lesikaphu ebese ethi bese ngisinqumile igazi lakhona ngizolifaka enkomishini angeke ngize ngithathe lonke igazi engizohamba nalo kahle kahle bayifuna igazi engizohamba nalo nale ekhaya nginale ekhaya ngithatha inkomishi ngilikhongozele lisashisa kanjalo ngilikhongozele ebese ngilibeka eceleni ebese kuthi leli elisendishini leli elisendishini ngizothatha bengilithatha leli elisendishini ngilise kuyena bengilisa kuyena uzofika ehlanganise nezinye izinto lezi zinto leziya angazi kwakuyini leya eyifaka lapha wayifaka nje kodwa nje wayifaka wathi mayiqeda uyifaka wase wathi angikhumula ibhayi ngalikhumula ibhayi wase wathi ngeke sangenza lutho lezi mina endlini mama ukhuluma ibhayi usala ngempahla noma usala nqonto ngikhumula impahla nje nginjena nje ngishuthi leli gazi leli ebese elinye lalo eyalithatha encane angicabangani athi yonke impumelelo yakho ileli la angicabanga umzimba wonke mfowethu angicabanga umzimba wonke yabo mfowethu mase ngikutshengisa nje manje ngikhumula ungabona inhlanhla ngicela nje ukukuphazamisa mfowethu udaba lethu lude kakhulu lapha le camera ngishutha ngayo ikala u25 minutes ngoba kade ngayibheka ngibona ukuthi uyaphela sizoyicisha siphinde siqale phansi bese siqhubeka la kucaba khona